Dobro, ali mogu oko, na primjer, 4-5 sati da sipam 2 kutlače, to je jelo, to nije hrana. Nisam ti razumio. Kutlače čega? Molim? Kutlače čega? Burane. Ne možeš boranije, to je masno. Nije, sine, to je na ulje. Nema Ulje mesa. ne može, ne mora bez ulja. Nema mesa, nema... Mora bez ulja. Kako može da bude bez ulja? Bez ulja na vodi. O, Marko, pa šta je to? To je onda baš kao za svinje. Nije za svinje, nego to je zdravo. Ako hoćeš duže da živiš, ako nećeš, jedi kako hoćeš. Ne smijem više ništa da kupim slatko da imam u kuću. Ne smiješ zato što pojedeš sve. A? Zato što pojedeš sve.